brautir, rauð tvístjörnóttur leystóttur hestur. Þetta hljómur frá Túnsbergi. Ræktendur og eigendur eru Gunnar Kristinn Eiríksson og Magga Brynjólfsdóttir. The Chestnut Stallion in the track at the moment is hljómur frá Túnsbergi. Bred and owned by Gunnar Kristinn Eiríksson and Magga Brynjólfsdóttir. Nee, we even niet. Mamma reyndar fyrir mér undan For general impression and 8 for walk, slow tilt and canter. It gives 8.33 as riding abilities. Krókur frá Ytri Dalsgirði